حزدارہ بلوچستان سروزیر میر سرفراز بگٹی سروکیہ کھلی کچہری برجمدار ابھی تک ادھر کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم ہوار صوبائی وزیر و دبگ معتبران مسئلے کچا بار زور تک حزدارہ برجم بتگی جرگیا محلوکہ وتی جیڑا بیان کتکا ضلع حزدار درستی محکمانی سرور کو سیاسی گلانی جہگیری مسئلے کے ساتھ بار زورتا بلوچستان نیشنل پارٹی ادارو کی صدر ساجد ترین گشگین کے آئینی ترامی میں نام محلوک گو ڈرامہ کنک بو گئے یکمی مگاری فارم سے گپ جنک بو گئے دومی نیم کا ممبران زبردستی چست کنک بو گیا تنیقتا حکومت حتمی مسودہ ہم دیم نیت کک بلوچستان نیشنل پارٹی دو سینیٹرز گارو بے گواہاں کوئٹہ پریس کلبہ پی این پی اے صوبائی قائدین گستگی روچہ اسلام آباد ابیو کے ویلے پریس کانفرنس کنک بتا اموہا پیسرگی ایم پی اے احمد نواز غلام نبی مری شکیل ہوار عیدگاہ مردم ساڑی بتگا نیام آغا حسن بلوچ گشتگ گستگی روچہ اسلام آباد پارلیمنٹ لاجس سرا چھاپا چا سردار اختر مینگر خدشات درست ثابت بتگا کوئٹہ دمک سیٹلائٹ ٹاؤن لہڑی ٹکے نیاما جنگ چوپ سبا تیر گواری اچا یک مردمی بیران و یک کی ٹپی بھی تک یہ نیاما جنگ ہلاس کرنے واسطہ ویلے جاہا پولیس سرب تک چشکے ویلے پٹ پول بنا کنک بھی تک کنٹانی ہور بندش لاف حق دو تحریک بلوچستان نیمگا بھی روزگاری مردمان ڈپٹی کمشنر کارگس دیما نندانگ چتگ و زہرشانی درشان کو تک زہرشانی محلو کے مسئلے کے ساتھ بار زورتا زہرشانی کنو کالوٹ کتا کنٹانی ہورا کاروبار سرا بندش حالات کنک بھی ہمارا روزگار محتیق بھی نصیر آباد ضلع ہیڈ کوارٹر ڈیرہ مراد جمالیہ جوڑ بتگی چیز آباد واٹر سپلائی اسکیم شہر نیم آبادی آپ واٹ بلے واٹر سپلائی تالاب پرکن کے واسطہ کار مرضیوں کی واٹر کورسا دمگے مردمہ گٹر اور نکاسی آپ پائپ لائن جد کم چریشیا محکمہ پی ایچ ای نا اہلی ابھی پروائی پدر بھی ویس اقبال بلوچہ وش نیوز پروگرام میزانہ گوادر ایئرپورٹ ورچوئل افتتاح سراوتی حیالو لیکان درشان کتکم ای گشتک کے اچکے گپے کہ گوادر ایئرپورٹ افتتاح اسلام آباد کنک بھی تک دومی نیمگانا بلوچستان سیاسی رہشون نا بلوچستان سروزیری مراگشہ ہوار کنک بھی تک ای گشتک کہ بلوچستان پرنٹ و واحد الیکٹرانک نیوز چینل ہم ای بنگیجی مراگشہ ہوار کنک نبیتا اشیاء ہمیں پدر بھی کے بلوچستان بعد ارزش داری بلے بلوچستانی مردمانی اس اہمیت نیز سے بلوچستان ضلع آواران ڈپٹی کمشنر آواران انجینئر عائشہ زہری نیمگچار راج دفترہ اولی رند زال بولانی جیڑا اشکن کے واسطہ جلگہ انعقاد کنک بتا تیسرگی ڈپٹی چیئرمین سینیٹو ادارو کی سروزیر بلوچستان میر ہمایوں مری وفات بتک زانک بی بی میر ہمایوں مری اگست 1990 بگرداں ابدا نومبر 1990 دام بلوچستان ادارو کی سروزیر بتا سپریم کورٹ 26 آئینی ترمیم لاف درخواست دوبر زیر کے بنیاد سرا خارج کتا 26 آئینی ترمیم سرا رجسٹرار آفس اعتراضانی خلاف اپیل چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس قاضی فائز عیسی سروکیہ حامد گسے سہباز کی بینچا گوشتاش تک کیس گوشدار کے نیامہ درخواست گزارہ نیمگچا حامد خان حامد گسا پیش بتک ایڈوکیٹ حامد خانہ حامد گسا موقف اختیار کتا کے ماں درخواست دوبر زیرگ لوٹا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان گوشگین کے جے یو آئی گوتے بتک کے ہواری کارکنی لاہور کینسر اسپتال ڈاکٹر گندو نند گشتہ بلے نیت کر
امید ہے کہ 9 اکتوبر بانی پی ٹی آئی گو گندنن بھی آئی گوشت کے مروچی میں مولانا فضل الرحمان گو گندنن ہم بتک ایک گندنن دے گہترے آثر گندگ با اپوزیشن لیڈر او پی ٹی آئی رہشون مرایو بگشگین کے آئینی ترمیم واسطہ حکومت نمبر سرجم نیا سینیٹر زاہم آفرز بو گئیں مردمہ یک عرب کلدار آفر کنگ بو گئیں ایک کمیٹی کار آئینی ترمیم نئے ماں آئینی ترمیم مخالفت کن گئیں پی ٹی آئی باز کارندہ اور رہشونانی لوگا چھاپا جنگ بو گئیں ایس سی او صوب مندی اگو برجم دارگ سرہ سینیٹا منگ نامہ منظور کنگ بھی تک منگ نامہ سینیٹر شیری رحمانہ ایوانہ پیش کو تک سینیٹ دیوانہ تران کنانہ شیری رحمانہ گشتک کہ ایس سی او یک صوب مندی کانفرنسی بتا پاکستان جیو اکنامک پروفائل نگیش کرنے واسطہ بعد ارزداری کراچی یونیورسٹی عرصہ کے در چاپ باہر و بانگ و سندھ سرا اشی اثرات بابتا سیمینار برجم دارے بھی تک سیمینار نودر برام اصلی کچا بارزو تک تران کنانا زان کارا گشتا کہ عرصہ ایکتا ترمیم سندھ واسطہ مسئلے تاوانی اجتمی ترمیم درچا سندھ و بلوچستان تیاب صوبان ملکیتی کراچی دبا منگو پیر روڈ گستگی باز وحدہ چا پروش پروشیام آچی دگ یک نیمگا جوڑ کنگ بتا شہر جوڑ کنگ نبی تک چریشے سا با ٹریفک دگ گئے یک نیم گئے چریشے سا با ویل پیش آہ گئے محلو کے جانا ہتریں سانگڑ دمک وارڈ کی جوہمدن اسکول اسپتال شہر رو کے واسطہ نارا کینالا تو گزن بلے کینالا پل نبو گسابا کسانی یدار سوار با او شہر روا سرکار نا ایلی سابا انو کے دورہ ہم کینال سرا پل جوڑ کرنگ نبوتا سندھ پیسرگی گورنر و نامداری سماجی شخصیت حکیم سعید مروچی 26 سال روج پر جمدار ہو گئی انسان دوست شخصیت حکیم سعید 20 جنوری 1920 دہلی ودی بتا حکیم سعید تقسیم ہند ود 948 ہجرت کنانا کراچی اتکر حکیم محمد سعید وطن عزیزہ مستقبل ورنہ تربیت رہنمائی او کردار سازی وتی فرض وڑا سر انجام داتگاں